Kitabu cha Maira mrongo wa 65 mstari wa kwanza hadi wa 13 hanamba hewe Mlungu naviria sifa kuko Sayuni atu mandakutimizira ahadi zao uwe ujibuye mavoyo anadamusi mandakuza kwako furemererwaho ni makosa gehu uwe unagasamehe bahari ahu matsagulao na kware hahehi maishikaiza mihala ya kwako siswi fundatoshwa ni madzoga nyumbayo madzoga hekalu ra kwako eri pamahendogo mabomu unahudzigiza kwa kufupa ushindi hewe Mlungu mokoliwe uwe ndiwe kuluhiro ra zhumbe zhose kahiza dunia yose ni na kure kahiza bahari panguvuzo weitimika mirima hatuhe udzavala nguvuzo here mukanda unahuriza kuvuma kwa bahari kuvuma kwa maimbige na unakomesha fujo za makabila ao makalao kaiza pembe za dunia manda shangazwa ni mivanoyo undahenda mapige kululu za fahiro kula mamborero wadzua hata mtserero wadzua unaitunza tsikwa kuirehera vula unaitajirisha vibomu muho wa Mlungu utele madzi unaifanikisha tsina kuipa mtsere vivi ndizho uitarishazho itsi unaimwagira madzi minda kwa unjina kugahenda teketeke matutage unailovusha tsina mawa na kuihasa mimera ikule unaibariki na mavuno madzo wakati wa mwaka kila haturiho gira hatele utajiri ndiso za nyika zitele mifugo mirima nayo itele fahiro lwanda lutele ng'onzi madete gadzafinikirwa ni ngano kila kitu kinashangilia na kuimba kwa fahiro.